E2S， 按左上方3条横线，选输入朗读，有外文的、韩文啊、日文啊，还是俄文啊，还是越南文啊、泰文啊？选自动朗读。江苏昌格林所 UN 亲临书艺院，2.98万位订阅者。Sale One Sale Chichak Balzo Wuning Yang La Jusigo Volebnida。Juso Gang Ba Gang Sen Si Jang Bengalo 32-3 Chong Hai Chu Sen2 Chang Changling So Yuan。招我010250922209。Changling So Yuan Jane Chung Gong Wudong Yop。Sale Ye Ji Ko Sale Ye Beu Ji Busbu Sidong Yang Sen。以上呢，骚扰电话。护士扣，说可以显示是不是骚扰电话，好厉害！怎么这个程式这么好用？陌生的电话尽量不要接，有些是做生意的，有些是诈骗的，有的是骚扰的。选那个自动朗读的句子。按那个播放键。江苏昌格林所 UN 亲临书艺院，2.98万位订阅者。Sale Ye One Sale Chichak Balzo Wuning Yang La Jusigo Volebnida。Juso Gang Ba Gang Sen Si Jang Bengalo 32-3 Chong Hai Chu Sen2 Chang Changling So Yuan。招我010250922209。Changling So Yuan Jane Chung Gong Wudong Yop。Sale Ye Ji Ko Sale Ye Beu Ji Busbu Sidong Yang Sen。棒啊！选自动朗读。